Reka nongere ngureze ikaze ukomeje kugira Toka Sport ubuzima kabisa ni inkuru nyinshi cyane kabisa ziryoshye cyane kabisa nanjye naziteguye ntabwo ati izi ni inkuru kabisa. Hanyuma rero turagaruka kuri Eroy UEFA Nations y'abagore igeze kuri kimwe cya kane. Hari ibintu bitunguranye cyane kabisa bitunguye isi yose. Turaza kuza kandi mu bakandida bagiye kuyobora Ferwafa ndetse se imigabo n'imigambi y'abakandida bashyashya cyane ibigwi byabo se bahuriye na football bakoze ibiki. Turaza kwikoza mu ikipe ya Manchester United no transfer igeretse cyane kabisa umukinnyi hasi no hejuru kumushaka cyane. Turaza kwikoza kandi mu ikipe ya Mukura Victory Sport aho waziri naho harimo byinshi cyane kabisa ku batoza bashyashya ndetse bameze neza cyane naho. Turaza kwikoza kandi no muri cyane aho bihuriye n'u Rwanda n'ibindi nkuru udakwiye gucikwa. Nshimira gukora like ku nkuru zacu tubagezaho, nshimira gukora share comment nawe ukora subscribe uri uw'agaciro cyane. Dutangire rero. Umugore wahebuje abandi bakinnyi bose uburanga ari gucungirwa umutekano byihariye. Ati bimeze gute? Haninde Lehman imyaka 26 ni umwe mu bakinnyi b'abagore bafite izina rikomeye hanze y'ikibuga. Ni umukinnyi usanzwe ukina Juventus Dortmund mu ikipe y'igihugu, akina n'ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi, yitabira igikombe cy'Uburayi kiri gukinirwa muri iki gihugu cy'Ubusuwisi, ariko amaze gukina iminota 9 gusa mu gihe we na bagenzi be bamaze kubona itike ya kimwe cya kane. Nubwo nta kidasanzwe arakora mu kibuga, Lehman ukurikirwa n'abantu miliyoni 16 n'ibihumbi 800 ku rubuga rwe rwa Instagram, aba yateje impagarara kubera abafana bifuza kumukoraho ambutiyaje. Hanyuma Steven Milos ushinzwe itangazamakuru mu ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi y'abagore atangaje ko hamaze gushyirwaho umuntu wihariye ushinzwe umutekano we, Ali Shalahimani cyangwa se Ibonsa. Aganira n'ikinyamakuru Afridrat cyo mu Busuwisi ndetse ushinzwe umutekano w'ikipe yacu abahari Ndirati nyuma y'imikino buri gihe ahari iyo abakinnyi begereye abafana, kandi kubera ubwamamare bwa Ali Shalahimani rimwe na rimwe ushinzwe umutekano abagomba kubaherekeza. Ikinyamakuru Bild cyatangaje ko hari ubwo Lehman akunda kugaragara hafi y'umugabo wambaye costume y'umukara uba ushinzwe umutekano cyangwa Bonso. Lehman yahamagawe nyuma agiye gusimbura Arna Byanzi ukina ikipe ya FC Köln wagize imvune ituma adakina igikombe cy'Uburayi cy'abagore. Hanyuma rero Aisha Lehman muramubona kabisa ni umugore kabisa ushinze kabisa, urimo mugani wa nzovu ushinze kabisa, ushinguye kandi ushinguye. Hanyuma rero mu bakinnyi bageze ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi iri gukina kimwe cya kane, ni umukino nawo muzajya mugenda mukurikira kabisa. Murabona abafana benshi baba bashaka gukoraho no kwifotozanya nawe kabisa. Ni Aisha Lehman asanzwe ukina ikipe ya Juventus Dortmund y'abagore yo mu Butaliyani, yakundanye na Douglas Luiz wakiniye Aston Villa. Ivuga ko Lehman arimo umukinnyi mwiza ku isi, mu bakinnyi beza ku isi b'abagore. Iki amakuru avuga ko ubusabe bushya bwa United bugizwe na miliyoni 65 iby'ingenzi ndetse n'izindi miliyoni 5 zishobora kwiyongeraho bitewe n'uko azitwara add-ons kugera ubu. Brentford ntiragira icyo itangaza kuri ubwo busabe. Rero ikipe ya Manchester United rero yari gushaka kugura rutahizamu ukomoka muri Cameroon Ibrahim Mbomeo ku nshuro ya 3, aho yatanze ubusabe kugera kuri miliyoni 70 z'amayero. Manchester United rero ikomeje kwiringira ko izabona Mbeumo mbere y'uko ikipe iza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa kabiri, aho ifite imikino 3 ya gishuti yitegura umwaka w'imikino wa 2025-2026. Mbeumo ni umwe mu bakinnyi umutoza mushya Ruben Amorim yifuza gukorana nabo muri icyo gihe. Nubwo United rero iherutse kuvugwaho ko yifuza rutahizamu wa Chelsea Nicolas Jackson n'umuzamu wa Aston Villa Emiliano Martinez, ikihutirwa cyane no ugusoza amasezerano ya Mbeumo mbere y'urugendo rwa Manchester kujya muri Amerika.
by'umwihariko mu mujyi wa Chicago aho bazaba babarizwa mu minsi 13 yose. Mbere mu myaka 25 aratsinze ibitego 20 muri Premier League umwaka ushize, bikurura amakipe menshi harimo na Tottenham iyobowe n'umutoza wahoze ari muri Brentford Thomas Frank, ariko Mbeumo ubwo ngo yahisemo kwerekeza muri Manchester United, kabisa ikipe y'ibigwi neza cyane nta kabuza. Undi mukinnyi Brentford isigaranye ufasha mu gutsinda ibitego ni Yohan Wissa, nawe ari mu bakinnyi ikipe ya Newcastle iri kwitaho. Yohan Wissa muramuzi, umusore ufite amamuko muri Congo. Umutoza Ruben Amorim yagiye agaragaza kenshi ko ikibazo gikomeye Manchester United ifite ari ukubura ubusatirizi bufatika. Mu mwaka ushize United yatsinze ibitego 44 gusa muri Premier League, ari nabyo ibice bigeze gutsinda kuva yamanuka mu cyiciro cya kabiri mwaka 1973 twari tugiye kugaruka muri Mukura Victory Sport Loisir yemeje ko ifite abatoza bashya bayobowe na Nshimiyimana Canisius, amaze igihe kinini yungirije muri iyi kipe. Nshimiyimana amaze imyaka 27 muri ikipe yihuye kuko yagezemo nk'umukinnyi mu 1998 nyuma yo gusezera guconga ruhago. Yatangiye gutoza amakipe y'abato agenda azamuka. Umwe mu bayobozi ba Mukura yabwiye ko nubwo hari bitaragenda neza, ati Canisius amenyera ikipe, rero rimwe na rimwe hari igihe abanyarwanda bakwiye amahirwe cyane ko n'ikipe yacu itahindutse cyane. Benshi mu bakinnyi baraziranye. Nshimiyimana kandi azongerezwa n'umurundi Thierry uzwi nka Kombe, wanyuze mu makipe nka Vitaro, Bumamuru na Flambeau de Centre. Umutoza wongerera imbaraga abakinnyi ni Niyonkuru Ramadan uzwi nka Boateng, wanyuze mu makipe menshi arimo nka Mukura. Ikipe rero ntabwo izahinduka cyane. Hanyuma Niyonkuru Ramadan akeneye Mukura yagizwe umutoza uza wongerera imbaraga abakinnyi. Hanyuma rero muzamuke mushyiremo volume zose kabisa, mumariremo update ninde ukwiye kuyobora Ferwafa kabisa. Nagenda bibashyiramo neza cyane kabisa, buri wese agenda amuvuga bihagije. Megera amatora y'umuyobozi mushya w'ishyamba ry'Umunyarwanda rya Ruhago Ferwafa ateganijwe kuwa 30 Kanama 2025. Amazina menshi akomeje kugarukwaho hibazwa ushobora kuzahura iyi nzu. Benshi bavuga ko bitameze neza. Abakurikirana siporo y'u Rwanda rero bemeza ko uyu munsi bigoye kubona umuyobozi ukwiye ushobora gushyira ku murongo urwego rushinzwe umupira w'amaguru. Nubwo ari imbogamizi mu kwezi gutaha, Ferwafa igomba kubona umuyobozi mushya. Uwayezu François Regis ari mu bashobora kuyobora Ferwafa, dore ko aherutse gusimbuzwa ku mwanya w'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo. Uwayezu Regis rero yegeranyije amwe mu mazina agaruka ashobora kuvamo rimwe riyobora ku rwego rwa Ruhago rigendeye n'ibisubizo baba bafite. Uwayezu Regis uyu ni umwanya ashobora kwitwaramo neza kuko afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu masomo y'imari n'ubutegetsi. Akaba yaranabaye umunyamabanga wa Ferwafa kuva muri 2018 kugeza muri Nzeri 2021. Akazi k'ubunyamabanga bukuru kandi yagafatanyaga no kuba umuvugizi w'ishyirahamwe. Mbere yo kugera muri Ferwafa yari amaze imyaka 7 ari umuyobozi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu kigo cy'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco RARC. Ngo rero akaba yitwa Regis kabisa, umugabo umuhanga cyane. Hanyuma rero mbibutsa ko ukora subscribe, like, share, comment ni YouTube channel Top Sport ubuzima ukomeza kumva ni ubuzima na gutegura iki kiganiro kandi no kikugezaho kuva mu 2017. Rero yari muri komisiyo ya siporo ya bose muri komite olympique, ndetse akaba na perezida wungirije w'ishyirahamwe ry'abatoza mu Rwanda. Afite n'impamyabushobozi y'ubutoza ya UEFA Licence B yakuye i Koblenz mu Budage muri 2010.
shaka kabisa imibare iravuga ko rwose wageze abaye visi chairman wa PLFC ndetse anaba umuyobozi mukuru wa Simba yo muri Tanzania mbere ko ahabwa inshingano muri Minisiteri ya Siporo. Ubu narabibonye mfite mwemera guhagararira Ferwafa rwose kabisa, nanjye ndari guhaye. Yitwa Uwayezu Jean Fidèle, ntabwo ari umugabo wamaze igihe kinini mu mupira w'amaguru w'u Rwanda kuko izina rye ryamenyekanye ubwo yatorerwaga kuyobora Rayon Sport mu mwaka wa 2020. Uwayezu wabaye umusirikare akavamo afite ipeti rya kapiteni, yatangaje ko yeguye ku buyobozi bwa Rayon Sport nyuma y'imyaka 3 n'amezi 10 simburwa na Twagirayezu Tade. Uwayezu ari muri Rayon Sport atsinze PLFC nyuma y'imyaka 4 inayambura igikombe cy'amahoro muri Kamena 2013. Uko guharanira ko amategeko akurikizwa no guhangana na bamwe mu bashaka kwivanga mu ifatwa ry'ibyemezo bya Ferwafa bireba abanyamuryango bose, benshi babona ko ari byo bikenewe no ku buyobozi bw'uru rwego, ku buryo hari icyo bakemura. Ferwafa rero ikeneye umuyobozi uzashyira ku ruhande amarangamutima nkawe, ahubwo akayobora agendeye ku mategeko, kuko ryo zingiro ryatuma agera ku ntego zo kugorora iri shyirahamwe ridahwema kumvikanamo uruntu ari narwo ntandaro abenshi bahuza rya ruhago ry'idindira rya ruhago mu Rwanda. Uwayezu Jean Fidèle rero wahoze ayobora Rayon Sport. Twizamukira n'undi yitwa Munyentwari Alphonse, niwe perezida wa Ferwafa. Munyentwari Alphonse rero akaba yemerewe kwiyamamariza muri manda ye ya mbere y'imyaka 4. uyu yagiye kuri uyu mwanya avuye ku mwanya wa chairman Police FC. Munyentwari Alphonse abaye guverineri w'Intara y'Amajyepfo n'Iburengerazuba, azwi cyane muri ruhago nyarwanda kuko ubwo yayoboraga akarere ka Nyamagabe yifatanyaga no kuyobora ikipe y'Amagaju FC. Hanyuma hari kandi n'ibikorwa remezo byatangiye turumva rero ari akazi gakomeza, hari abakinnyi ariko n'ibigomba kubashyigikira byose hari cyakozwe. Munyentwari yize amategeko muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, yarigishije aba musirikare ndetse akora imirimo inyuranye mu nzego za politike. Undi rero ni Rwema Felicite, ni umwe mu bagore bakomeye umupira w'amaguru yaba mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Aramutse ahawe amahirwe yo kuyobora Ferwafa hari icyo yafasha mu bushobozi bwe. Uyu ni umugore uhagarara ku cyo yemera, akaba arakuranye inzozi zo gukina ruhago ariko impano ye ikamwohereza mu kuyiyobora, dore ko ari umwe mu bagize komite olympique ku isi. Rwema ariko afite amategeko ahambaye muri siporo na Afurika ndetse no ku rwego rw'isi muri rusange, dore ko usibye imidari n'ibikombe bigera kuri 10 afite, yabaye umunyamuryango w'inama y'ubuyobozi bwa Ferwafa kuva muri 2007 kugeza muri 2017, akaba anafite impamyabumenyi z'ubuyobozi mu mikino zitangwa na FIFA. Birungi Jean Bosco, Hagari Jean Bosco Birungi Bosco, perezida wa Vision FC, ikaba ari ikipe yari mu cyiciro cya mbere, gusa umwaka ushize ntabwo wayihiriye kuko yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Uyu mugabo rero umenyerewe cyane mu bikorwa by'ishoramari n'ubukungu, azwi kuba ari umuhanga mu bacuruzi. Ubunararibonye bwe bwaba ari igisubizo kuri Ferwafa ikirwana no kubona amikoro ahagije yo gushyira mu bikorwa imishinga yayo. Birungi ni umufatanyabikorwa mu kigo cya South Bridge, akaba agihagarariye muri Afurika y'Iburasirazuba, iyo hagati ndetse n'iy'Amajyepfo. N'ikigo gikora ibijyanye no kugira inama no gufasha abantu batandukanye mu bijyanye n'ibaruramari. Dukomeza n'inkuru ziherekeye ku Rwanda. Umunyarwanda umwe niwe urimo azasifura imikino ya CHAN
2024. Impamvu bacyandika 2024 nuko bisubitse, murabyibuka neza cyane. Hanyuma rero umusifuzi mpuzamahanga wo ku ruhande Tuyimana Dieudonné niwe munyarwanda rukumbi washyizwe ku rutonde rw'abazasifura shampiyona nyafurika ihuza abakina mu bihugu byabo cyane. Iri rushanwa riteganyijwe kuva tariki 2 kugeza tariki 30 Kanama 2025 mu bihugu bya Uganda, Tanzania na Kenya. Tuyimana asanzwe ari umusifuzi wungirije cyangwa bakunze kwita ab'igitambaro, niwe munyarwanda rukumbi ugaragara kuri uru rutonde rw'abasifuzi 70. Abo barimo abasifuzi bo hagati 26, abo ku ruhande 26, abakoresha ikoranabuhanga rya VAR n'abandi bashinzwe kubahugura 5. Tuyimana asanzwe ari mu basifuzi mpuzamahanga wifashishwa mu mikino itandukanye ya CAF ndetse na FIFA guhera muri 2015. Ndabashimiye cyane mwese kabisa, mukore like nyinshi, subscribe. Turabashimira cyane nimba tukoze subscribe, nanjye dufasha ukore like cyane, share sanzande kuri groupe za WhatsApp. Iki gihe cyo nicyo kohereza ama update. Ciao, hasta la vista.